Pozdrav ekipa, evo nas u unboxingu volana. Šta je ovo? To su ga zamotali. Opa! Vidi ovo. A? Opa! Opa! Troškovi. Gum. Fuck. Kako se to otvira? Oh my god. What the? Kartica Flashfire. Nice. Čepići. Kabel. Mjenjač. Mjenjač dobro izgleda. Oh my god. Koliko ima 6 brzina? Koliko je rikverc? Aha, rikverc je stisnete dolje i onda. Mjenjač je brutalan. The fuck is this? CD nekakvi. Šta imamo dalje? Da. Ispadaju mi dijelovi. Aha, ima 900, ima ovo za 900 i 270, sad stavim na 900. Sad bi trebao biti puno više. Da, sad se vrti. Skroz. Ne znam da se vidi. 900, 270. Nice. Šta nema nešto? Ima nešto je ovdje. Za ušarafit na stol. Oh my god. Pedale, koliko su brutalne. Jao, zašto ja nemam tako u svojem autu? Oh my god. Ovo je top, ljudi moji. To je to što se tiče ovoga. Lomljivo, ovo je lomljivo. Malo. Ja ovo nisam naručio, ljudi, ovo je poklon valjda od GLS-a, hvala GLS-u na cotton balu. Lol, mislim da neke za volan. Sad kad ga postavim, onda ću vam snimiti kako to izgleda. Evo ekipa, sastavili smo volan, pa da vidite kako to izgleda. Stavili smo poseban stolić zato da mogu privući kad mi treba, da mi ne smeta tu gore na stolu jer mi je ovak sve zauzeto previše, ne znam kud bi sa stvarima. Stavili smo volan ovdje lijevo, mjenjač desno i pedale dolje i kad mi treba samo si ga privučem i to je to, i bolje mi jer mogu s daleka snimat. To je to. Ide skroz. Sad smo ga stavili na 900. Brutalno. Idemo sad probat igricu neku. Ljudi moji, koliko je ovo brutalno. Pa moram ga u brzinu staviti. Cijeli smotam. Oho. Ajde gasa malo. Što strgat mjenjač. Stavio neutral. Ajde u prvu. Tako. Alo, aha, dobro, nije u brzini. Moram platit. Polako krampi, polako.
Ko? Hvati. Idemo. Alo? Gle, mogu kretat ovdje. Kako je ovo dobro, je. Opa. Alo, A, fuck. A, fuck, ne. Alo, konju jedan. O, malo je preosjetljiv volan, to bi se trebao poigrat sa tim. Moram si žmigavce staviti na ovo. Nemoj cijelo vrijeme skretat. Znači ovak lagano, malo samo nagno. Koliko, dobro, ljudi moji. Alo, bus me je prestigel, pa ne može me bus prestići. Aj, alo. Moram si žmigavce staviti na ove tu. Kad sam skroz usporio, ajde. Je to realno? Idemo ovdje gdje je bus. Ja, šta ću se naplaćat? Stavi ga u neutral. Konju jedan. Lako! Idemo. Stavio sam ga u brzini, ali držim kuplom tak da nije krepao. Hoće i krepat. On. Si realan, kralju. Morat ću se malo naviknut na volan. Alo. Dobro, gledaj kad... fuck! Oh my god. Trampi, kaj radiš? Si realan, brate. Al sam frkno. Alo, Nisam gledao. Realno. Dobro, to je to. Sad vidimo da volan radi, idemo snimit neki video Eurotraka. Poz ljudi.